Ahkamu ra'at ili propisi slova ra. Ma ahkamu ra? Koji su to propisi harfa ra? Lirra'i thalathu halat. Slovo ra ima tri stanja. At-tarqiq, stanje kada ćemo čitati to slovo mekano. At-tafkhim, kada ćemo čitati to slovo krupno. I treće stanje, jawazu tarqiqi wa tafkhim, kada je dozvoljeno i jedno i drugo. Meta turaqqaqu ra, kada ćemo harf ra čitati mekano. Turaqqaqu ra fil halati al-atiyah. Harf ra će se čitati mekano u sljedećim situacijama. Pod broj 1, iza kanat maksura, kada na njemu bude kesra. Nahu, kao u primjeru rizqan, rizqan. Meriđ, meriđ. Pod broj 2, iza kanat sakinatan ba'da kasratin asliyah, kada harf ra bude sa sukunom nakon originalne kesre. Walaysa ba'daha harful isti'la, a nije poslije njega jedno od krupnih slova. Kao u primjeru širza'atan, širza'atan. Al-firdaus, al-firdaus. Pod broj 3, iza waqa'at sakinatan fi akhir al-kalima, kada bude sa sukunom na kraju riječi. Wa qablaha ja'un sakina, a prije toga ja sa sukunom. Nahu, kao u primjeru basir, khair. Pod broj 4, iza waqa'at sakinatan fi akhir kalima, kada dođe sa sukunom na kraju riječi. Ba'da harfin sakinin gajri lja, i to nakon harfa sa sukunom ali koji nije ja. Wa qablahu harfun maksur, a prije toga bio harf a na njemu kesra. Kao u primjer az-zikr, az-zikr. As-sihr, as-sihr. Pod broj 5, iza kanat sakinatan fi akhir kalima, kada bude sa sukunom i to na kraju riječi. Wa qablaha kasrun asli, a prije njega došla originalna kesra. Mithl nasir, nasir. Laqadir, laqadir. وذلك في حالة الوقف, i to u situaciji samo kada zastajemo na toj riječi prilikom čitanja. Pod broj 6, iza kanat sakinatan fi akhir kalima, kada dođe harf ra sa sukunom na kraju riječi. Wa qablaha kasrun asli, a prije toga dođe originalna kesra. Wa ba'daha harfu isti'la, a nakon njega dođe jedno od krupnih harfova. Fi awwali kalimatin ukhra, i to na početku sljedeće riječi. Kao u primjeru anzir qawmak, anzir qawmak. Fasbir sabra, fasbir sabra. Meta tufakhamu ra, kada ćemo čitati harf ra krupno. Tufakhamu ra fil halati al-atiyah, harf ra će se čitati krupno u sljedećim situacijama. Pod broj 1, iza kanat madmuma, kada bude na njemu damma. Nahu, kao u primjeru absaruha, ruhama. Pod broj 2, iza kanat maftuha, kada na njemu dođe fatha. Nahu, kao u primjeru rabbana firasha. Pod broj 3, iza kanat sakinatan ba'da dhamm, kada dođe harf ra sa sukunom nakon dhamme. Nahu, kao u primjeru al-ghurfa. Pod broj 4, iza kanat sakinatan ba'da al-fath, kada dođe sa sukunom a prije njega bio harf sa fethom, kao u primjeru Maryam. Pod broj 5, iza kanat sakinatan ba'da kasrin asli, kada bude harf ra sa sukunom nakon originalne kesre. Wa ba'daha harfun min huruf al-isti'la, a nakon toga dođe harf od krupnih harfova. Fi kalimatin wahida, i to u jednoj riječi. Nahu, kao u primjeru mirsada, mirsada.
Pod broj 6. Iza kanat sakinatan ba'da kasrin arid, kada harf ra dođe sa sukunom nakon nestabilne ili neoriginalne kesre. Kao u primjeru amirtabu liman irtada, liman irtada. وهي تفخم في الحالات السابقة وصلا ووقفا. I ovaj harf će se izgovarati krupno u već spomenutim situacijama, svejedno da li mi prelazili preko te riječi ili zastali na njoj prilikom čitanja. Pod broj 7. إذا كانت ساكنة بعد حرف ساكن غير الياء, kada harf ra bude sa sukunom i dođe nakon harfa koji je sa sukunom ali da nije ja. وأن يكون الحرف الذي قبل الحرف الساكن, a da slovo koje biva prije harfa sa sukunom madmuman au maftuha, i to da to slovo bude sa dammom ili fethom na sebi. Kao u primjeru wal fajr, wal fajr. Vidimo da je došao harf ra sa sukunom kada zastajemo na njemu, prije toga došao harf sa sukunom i nije ja, a prije tog harfa došao je treći harf koji na sebi ima ili fethu, a može biti i dhamma. Kao u primjeru al kufr, al kufr, al umur, al umur. Tufakhamu waqfan faqat. Dakle, u ovim situacijama ćemo izgovoriti harf ra krupno samo kada zastajemo na dotičnoj riječi prilikom čitanja. Wa amma waslan fayunzaru ila harakatiha. A ako ćemo prelaziti preko te riječi prilikom čitanja, tada ćemo gledati u njen haraket, da li ima fethu, dhammu ili kesru. Fa in kanat fathan au dhamman fukhimat, pa ako vidimo da na tom slovu biva fetha ili dhamma, izgovorit ćemo krupno. Wa in kanat kasran ruqiqat, a ako bude na njemu kesra, izgovorit ćemo tanko i mekahno. Meta je džuzul vajhan, kada je dozvoljeno da učimo na oba načina. وذلك في بعض الحالات, i to u nekim situacijama, مثل kao u primjeru كل فرق مصر القطر i tako dalje.